listening to KICH 630 AM Agana, Guam. Mayor wakisinon paipen awiris nguruk koboe weweidi iga ka resin kuta iyon ebue arisuk nen peruen na kabasis iwe aje program paipen Apasa Tongeni arisuk me peruri na kabasis non paipen kakeri neuch phone number oru fisu oru waru tiu siro oru fisu oru waru tiu siro achibe arisuk ren amna kabasis seribet may mat na neuch paipen iwe ye achibe program paipen Apasa. Iwe whakun buan mi anei. Whakun buan giri so giri gewi. Bui so reng ren ebi buan 50 tickets on RJ radio station. Ye buan mirafön eu year surfer USA buat bobu dari nujue Paipen Apasa. Siapa bobu dari bobu dari sefani iwe Ngang Arik me Pastor Karemeno ifa ira abeke abure wisen pan meseweswan nuje program ne pan afadaragaruk iwe ifa ke sebujen kebue amurikich non yadak Mun achibwe bobuda. Sibura yodek o sebem got nonang sibu wariduk kiriseuruk punchise seroe navin got kawe rachtivis berisin ye feridem chara dorai kamas ke bo nivedigich pon ferider koi rebororong kij berisin siburivet niverivet rewa chabem mang fidigich serbobudan e program pantoru siron pure pue or fe chiro kamas erigich berisin Nörgich nori fanson feridosis atigor kirisho jabur. Amen. 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 Mi war irigat. Esaburgat poru. Rurech ke kabaseis. Yesibwe chosari fegni. Yoge mumwen atsibwe ifa pobuda imenson que se puede que puedo subir el yo Paipen en joke. Oh. No, I cannot talk. Okay. Iwe nge With the I also go nudge nor menu kisira nudge Paipen en joke. Hugo nor meripuk. Ma ye jervaya. Jeremiah fide. Ye what or neighbor Mericage Sibujesibu and Narigarir not joke. AJ Cabaseis e feito seri Emmanuel Yogera Irene nom Awaiga Merika iwe rabwe ru eke wogisin Cabaseis rabwe eu Rom Nebu Waru iwe eu Cherbaya Irik meo. Irik meo irik. Cherbaya irik meo irik. Que sebujen. Que bue suki neujen men. Que bue anari moan. Non Merika sadun
Rom nibu waru. Non meriga era sebjaga boy anari wo Rom nibu waru. Ngang. Rom. But God commended His love toward us, in that we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners. While we were yet sinners. Yo que sebjaga ban fakti akuri. Bevase or nuts. We were redan God yutong gerigit medicine. Pues no pun git non tibis Christ avero feridat. Oh. Iwe Iran mosoen Rom nibu sabun waru. Sabun nibu wagisin waru. Iwe yen wagisin inik meu inik. Puratewe mi o George Founwine mi mon epopusin nimon. Iwe eban me eban epopusin mero feriden an tipis. Iwe non meriga eor number fas meriga. Sadri. Irik be. But everyone's son died for his own iniquity. Everyone that eateth the sour grape, his teeth shall be set on it. Behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Jacob. Nor we will not force to very iriga repo, medicine repovero, feriten artivis, medicine arabas ra moga gaudoche crave me mon, iwe nin epwe ni morige epwe, Nimon. iwe ewo irik be repo, inawe wen noro fanser bufete o saborapasa. We bor ewe mirafun covenant me ewe mirafun ponike ewe mirafun nefin God berur arabas kewe John nurko arabas for Israel and with the house of Judah ye promise God ebora ewe pon ngeri John Israel we John Judah. Okay. Judah. Okay, and I did a question presented the Roman 5:8, one presented the Jeremiah idik meo idik itaw sunge iraiwe witi uti ke puede dikit ifa mo witi itaw sunge erapun met god epwe merofan iterats tibis ika ngang upobusin merofan iteratibis ida usun ay wewe di kabasais ngayon Iwe murat sipo tago sipo and ari kara sipo de kara ruogisin nga sipo ko from the beginning chapter 31 puri tera para Israel share in the coming restoration here comes the Israel epwe orar repo restore seven non arrepo ario para purirvi osupang rendibis ngami oro plan ebo buriro arrepo eo plan and God non Jesus Christ. All right. Even not verse 23 arrepo Judah share in the coming restoration. Iwe ye prophecy ren Israel me Judah rakabas norerbo sinapota ke ere pun medicine repo vero ferder artebis. Ide rur abang mer Christ memorewe asar. Char Judah char Israel gis beri serava sibo vero ren pusin artebis. Iwe noren en Rome sabun nibu. Wagisin waru ye rakabas part beginning of 5 the blessed effect of justification. In our justification of faith, our reason on Jesus Christ. Ida rur sibo vero. Nge yobota noren waru nge kota afara basa ngerigis. Purawe gis bicho non dibis sibo vero nivrin dibis bet. Mero. Give it. Nge Christ avero feridat. Esa puta word possible vero verach dibis. Iwe sisi ser ordo boterar vero feridat. No esa puta word. Nge norera non era Ezekiel
non isikie sabur e maru wuksin Ruari. ap si boy anari saguru Rua. saguru anari isikie 18 Ese or nei viranchuk. Ezekiel 2 Ezekiel chapter 18 verse 2 boy anari bigi Habirat. 18 verse 2 18th verse 2 are what mean ye that ye use Ewe. that you use this proverb concerning the land of Israel, saying the fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. iwe idena prophecia poros on rerushun me charame poros ore repubo ko bimon ngadi reponi mor gabet porshitchak era ursiri repu gerabero Same language. yes iwe dawen era ejak proverb ejak kabasen made the proverb ewe geri gisarabas hun puratsi pue ida urusi po bero feri terachti bis me atsi po bogera shakku gerabo gera shakku chori sra ibu be puguri ni repo bol parsu kici kere ngai kere ibu gabe ratibis ibu rushi bu bero ratibis e voru baba bi orret gabe Ever. ngai si seru baba budabet Roma aba kinon Rome chapter ibu pues chero revo baba bu Christ after our revo baba woro very da choro revo guys amen ibira we se pot choro rushi bu bero ratibis pur Christ no poratsi John Divis nor wugsin I need a portion no Christ afeito. We went bumet a fausun and ID a question. We went bumet as a wait. Ida rur berer gats ti besap chero roboden echak assume irarige. Atsi bobero pul Christ if was your atsi bobero fer the rastibis no Christ after Mira. after bero no purgichu John Divis. We went buera. Eu partner Bible me contradictory eu partner. Ese contradictory. Kitsi fen wewenga. Kitsi gan wewenga esa ben Bible contradictory. O sara. Abu irawan nuburachi pen ari kan musin. Me si bosen look back from the beginning of the chapter. Puranari bu rebu fietsin eu gasaro. Ngiriyan ekawir binom non dibis. No sur verse 8. Pun ko ta afen to e gisira na to purgij bicho nom non tibis ngai ya etto afen mero feridach iwe da rur ve yere rur ba not ngai joris ran with juda Ever. noren irig ve nga feri orwe coming restoration norian Non Jesus Christ resisiri juda joris ran resisiri iro tar pusi dia Jesus Christ puresere ku boira wa coming messiah irayo restore Mara ngeri pusin God. Iwe non useside nara ejak for tibis. Ngang mi federe doria ibero irawo ibero nge sises mi jak pan maro farite. Yes. Purach mero mi rusa kurbero. Mero noris mero nor good. Nge yet we are still nom not tibis ach mara ina pota Christ repu in John tibis ese poro reorder ke boy mara se mara mergun ngang Jesus Christ Jesus Christ rai on nada ngeri sabach ko non nen iwe nonach sibu gurera bara isi sabu de dirach bero boy yodun Eferet sibu discover ni moment sibu bero Puri sibu bero iwe sibu churi Ioteki Navari abota Bible ye jak fan sound fits. Amen. That's Fair it. good about Yes. Iwe sab ese country dik and at sibu bero. Puri da ruru baba sibu bero. Ever. Bek that's all Israel already. Ever. Ko boy ka sabu yer bur ka yer ka bero. Nge Christ ha ora sa ko pater baba ibedisit. Pure po fish po yats ka saro. Amen. Amen. Erigu urusen met Dutch Christ de furry a bij firi atibwe kunno se fangeri sises. Yeah. Ifa aura aren atibwe niwiri di Ats ka saro. atsngasara. Ngayet
me sisapat take for granted. Usir ko Joris Rare. Ever. Oh Christ, irai wa to ferry that ki Ever. Joshus. Ever. Ira pata ewe message I extended to get your prophecy. Ewe 70 weeks. Ewe for put to a year. Ira ewe fancho kogi to ko Joris Rare bur. Nor fancho in the midst of the 1 week. Ewe Messiah fitwa cut off. No, nugaraben ewe a week. A week. Ewe sayawa. Yes. Right on time. Right on time. O sa pudera prophecy. Because this is one of the prophecy we win in prophecy in Oya City. Oya City, yes, that's right. Wabet. Amen. Sabit araba sigara ke barpada. Pusa usir wo idi seri pai becho choose we Israel it's confused. Ever. Resegor we idi. Kiriso gich igere. Kiriso ri god purge so re kapas sisa we idi adorera message. Ragar barnon sis Christ, presegor rever arba se por replace así siraga. Wabet. Pues si se es horrible no ne war för para que se ver que si se Amen. Ese or even arbas. Es horrible arbas. Was Jesus Christ. We when kewe rera ir siurin Jesus esor. Esor. No, esor. We sat ki chara farban. Ki pastor bender betiger ke par ekwan paror be. Adere be. Ki chik chara to re meri arbas keri reposire e was true Messiah Jesus Christ. Rai chak ba barwa ki. Puri ke si afar farika bas sa o feito rei burboe aga sage biro no o era feito i resepete ina bota ki char ato rei ka basiboe par pusiriate po wisa che poe pung fer mesen god bo sipo ato rache wisa cheri sises mai bi si bo yote fer der coach garete gore ki si bo yote fer der ngasi po tigo fer da chberi si pusibo fe no Jesus Christ. Which is Jesus Christ, right? Amen. He's the only one, the name of God. Amen. Who's worthy to be called the Messiah. God. Throughout the Bible, through Jesus. Yes. Through Jesus. Yes. It's about through somebody else. Yes, that's right. It's about through some other works. It's about made yes, our works. Purgi sore gira si patburu pura chaga आज works में ने सब barwakich only justified by the blood of Jesus Christ, right? Amen. Maybe si po ba jo jere fiti fan me awara cha sorgeri god betait ge esa brat ke verbinde po barwakich e feito murin Jesus Christ po ko de non barwakich ekera e weto murin Jesus Christ e When nugu Jesus Christ. You Jesus Christ alone. He will work the perfection in us. Esa bukan si positive romance era. Kesap si gasiri. Awura nugu. Posi gasiri. Jesus Christ. Amen. Ina wata non fansur arabas rakiriso bester robo Ioteki wa. Kiriso chengeri got. Purar aga binne po poruete. Esa bueno que ya que foisiri. Je foisiri que esa bukan binne wa. Si po jaga tora. Que uado ewe feye. Yes. Ira. Wavet. Ira wata purar safar farok kabas non meti sabur ruwe maru. Kisi on me waru begor beti bat tori ruwe. Rebo feino afar farok kabas. Jesus Christ o kabas. Kabasen got. Purian mir gui rebo fet. Rebo dai sira faridero got sam. Era megun miven. By the way, no pueden si se van a fer farse pa dais por ko jan ke. Yo si se va pon rugi bus pata ura. Yo va yere rugi sa pa dais e war mas faridero got sam. Era megun miven. Nge si po che negidebus si se por ser negidebus re shiro pa dais re kori megun miven. Pun mi acha ru. Yo pa dais ngun miven me kori. Pun Jesus Christ ira idare wasi po ara ren. Nga para rebo non mark sa puro on moru ki on moru bedare yera borugu e bofet Dobdas ne bofdais pure povara vi krape kiror era agagan man Jesus Christ pusi sa puche rebo you Jesus kabero verite you I do whatever I want to do no Christ abero verite ci si pover to we you sa boru de betar ki si pofer si poferi minne e eradicate yes amen Jesus Christ eradicate you know
Esa minne even sora I ready get Yes. sibuferi. That's right. Yes. Iwe niuriti Rome nibuaru me Jeremiah edik me widik. Ikke rese fiu fagen. Reachig agagaf. Ira rejaga fagen ge re osuguna och truth och pung mi was Joey digits medicine. Punorin kirisul baby bedakar. Norkara rupuk agagaf ni gabe. Purire we nesi pufrere. Ewe siran god. Ira gun miven. Aga non marawa choris ra rupu fe no Jesus Christ. Paragi jigere. Pure se paro revit very good choris ra Joshua's. Amen. Israel. Amen. With Jesus Christ it's irai which is ra achira of glory. I jagare pa barwa ki je. Amen. Hope of glory. Iwe we wen bwe ye e bore mareregis we yochingeri Eileen. Are kapase. Sibu yad fer the nine in we Sibu yad. Pure se ufer kapasen god. Ever. Se ufer. Pare ujak si sabujak ager wokisin. Nore chapter is a year wewen. No. We have to start from the beginning of the chapter. You sipun negeri far with your own idea. Sipu vero ferit activis usura inira ita rera nord puken Jeremiah. Yega ino suran kot ve ren mamanga vi rap ana plan. Purara plan and kot non Jesus Christ. Every hour ire the hour. Just from the foundation of the world. Yes. Ivira. After hour is a ferry there was just fetan non tibis. Achare ira ke saro non tibis. Usure knife wrapped. What a sheep. Iwe what they were wrapped for she was safe on. Ira bota John 1 John 2:1. Yes. Era rige je tache. Ika owa furtibis. Yes. Yes. Mi war sebe biwe. One nagi chake what she was shaggy. Okay. Kirisho very good. Kirisho. Abuita ifa Irene mi kachiri periodare kabaseis ngabuka satisfy ren are kabaseis. Iwe ye sibure fetanoan oruarats ifa oruarats kabaseis. Iwe ge oruar kabaseis efecto sedi yeo. Igio. Iwe erabun feriten Sebik kewe ennet. Rafen mero. Iwe tufijin are iwe Ioteki feriter. Yes. Iwe irara en igio kabaseis ya ruberubirich mumwen achibwe ifa Sibudori Nujue break one Rubarubirich. Iwe Sibwe Igai se ese wessing erigich, Saban with the Erabek, you Saba somewhere. Iwe met me chuen dufich, I wear Ibuchuen Yatagi Ire Besebe, Kewet Nubuen Muri Rabero. Eregiek si porwe we di bagi cara was no borache ki kira. Yisi poneri fosuren nu shiferike setan egi ki challenge ri got. Rata me farwe rir bukasa pojojen. Aber punaro fanson challenge sapurwet. Wo sire geri di. Aben ferire. U be ferire. O soro. E ferire. Kotare nu provo joche ferire. Read the Genesis 3. Genesis 3, 4. Verses 4. Huh? 4, ikabet. Chapter 3, verses 4. Okay. Maybe they have 1 to 5. Wait, 4 to 5. And I check 4 to 5. Okay. Tibu iwe fedan no an Genesis eu ru urugat. Iwe afen uatu eu sedi nibu. Nibu. Now
usara si bujak eniwiri po sa sarit porausen Amerika Iwira. pun ese ornoich si samad na tagiri noich Biben in juk. Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. See? That's it. Amen. Nuburan ko to so yeah. Usara, Yeah. sibue, tasibu siagiri. मैं आज जिस बच्चे paraphrase री नर वॉचे चुके कोदार कैसा वो जोच एवे फरी रहे पुनर्व वंश और को वो जोच ये के वो बेरो से तरह बस ऐसा पूरा वो के वो और नुपुरो वंश और को वो जोच एवे फरी रहे के वो मेरो के पूरी दी बच्चे वो शुचक कोट ये के पूरी बच्चे वो शुन कोट ये रेन एरा एवे आज सी वो Ioteki feri dene newe afen mero, yeah. Puru afro jo chewe afen. We went with SFN mero, nom non oron se daren. Ida? Inne to se was mero. In mi chuk marau. Ida? Kawe ngen mi marau. Purenne din adam mei prese mero right away. Neo mero non dibis. Igebet. Ida. Ida mero non dibis. Rat bacche busun got iwe be rasire be tochre binga be biach. Iwe ra mero non dibis ira should be jaga par ren puke romance pues activis iwe be sipa ferry. We need a savior. Ira mata and she just iwe player after player check shed remove their mood. I guess it's or remove their ata maybe you say report last. Ewer. Nge ifa barot we yesipan sibar roman nare kukun fas and ar if thugen me setan are boperaus nge pan me tuwen ifa yen ma era you shall not surely die. They are right. Satan is 99.9 caffeine free. Decaffeinated. 0.1 check era. It puede be. Ifa. Me se preferera. Mi bu one. Ngoru zero over touch be man. Get it? You put in the research where no fancy or very. Ngerebe iro tu popular already bi sabero muriron. Io tu coach rabaro dori tiwe wari gier. Sisi se budi or mero. Bible ver ni tibis mero berba budi re kuru na be mero acha kure bara pure so feri och tibis. Never feri bi ngawa mero. You next go into this question pur saje we di buena idea fito seri setan. Iro mota Igera isi puedo geri ebra bu Ioteki se be que arba se via bu. Uti que sa mo tachirera si pa fetanoan. Si po in idea si chok sabe nge si chok marau. Ese efecto seri nguruch an fetante rengot. Now, kasi wajar po poros on aukat put east e fix how he created human. Put out si boy forgetting. In Genesis 2, chapter 2, verse 7. Genesis chapter 2, verse 7. Verse 7 era ibura bana neri non afen budget that they do it.
Iwe sia anenon ususen busin fasul feruach. Kot murin kot ewasawon mira barab a feria verarvas seri puruen purun feru. O usarong podun me Non podun. non podun erin ngasen marau. Iwe ie usun marau atori ewarvas. Iwe ira wewe ira wisin. Erigits kote feria watas pun. Iwa ngasakasa urong. Ebore siborewo sari as break. Iwe non eran bek si bab so no jay. Sibwa jojogori. Sibwa Ewe kokkot ferdo. Ewe vi förrate masowen noi. Kautu förgani menonneti ben iri. Uawaraituk pogiden a avairu uawarar obfergi. Köfe för ra awarar. Uafakusiria tui. Tun irisirasap mon soruk. Nubur waffer nevarawan. Kotu förgad när köreri vi aranon na förfar. Kafen kurai. Nubur sawo ururi. Ide derren marawi veirisin. Ka awara ferdi. Rafen mak non puk muen an resabo office. Kan fen sabur ibu girik metiu gisergon meriet ngerigon moru. Iwe ie saban niuriti ajue program si buat tiwari buat sebagai buat mo Ioteki sefani kich pogiden akayon pogiden siabe fige awor sesat non computer non meja. Saya mein Gott, Kristus Jesus obrorogit. Kesamud kayo Jonko bususuga yakaran chonrong pargit sa sibodoro chio kabas. Purito purwede epuni koron nori fanshoot ferito si sa deor kisho jabu. Amen. 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 Iwe siguti warewe ewe Genesis rufisu. ewer ren and ewe ifa ewe Purari wiridit new did put pun yoga session got. assassin You can show you busa poro. ewer ira. Now, iwe inodun ewe iris abero arviri dipun. You non fen saburi bugur ruar o siruar betiu. Yesibun negari fosul bet office iris. Pusibun negari bet office iris o arviri dikot. Ida was spirit not Bible. Ida ngurun got ngasasen got arviri dikot. Iwe enari Psalm 104 verse 29. Psalm 104 verse 29. Ewe iris arviri dipun enari sirka. 104 verse 29. nge nubuen ka oba mesom serir rarukus nubuen ka age serir ngasagasir ra mero
o niuri tipun morwar. Amen. Di pan ibu pan ritirian Ecclesiastes 12:7. Then shall the dust return to earth as it was, Yes. and the spirit shall return unto God who gave it. That's right. Hun be irmaru ke e boraus feri den in Iris. ngasagas me Iris, ediris. ida. Ediris a Niuri tipun. niuri tipun yugen ngasagas esa buewen nge even man Apungun, esapugun. es Esapugun arabas. nge ira Ida. esa buewen nge even man even me touch me war maraun ren a niuri pe eu ngasagas ikabet Eo me kasakasen ko tariuri di kot ngewe iris. Eo ber iris. Ariuri di Pun. Ariuri di pun. Now, ariuri di pun. Iwe chipucher fer ariuri di pun. Acha kasase Bible apasa. Nupuren sisiwa kurako bibero. Raja asese. ever Asese dore fan shown epwe niwin seven. Rajak nor even desoror ka sabur ruar kisir on moru geri kon me fisiwa ne ari kise bajen. ifara Even desoror ka sabur ruar kisir on moru geri kon me fisiwa. yeah Me de fisiwa ko irbi tu pon. Me ko irbi tibis. Aira and tesoro ayon tesoro ka Sabun ruar. rari Yakon me On moru me geri. fisu. Yakon moru geri kon me fisiwa. on morujak ngari on mefsu ifara ara buen pusin ach sabore po feitiu merang fan murian mi nu mong yawe fan murian mi nu mong fan murian ewe saborun John Ngang pan fan pun nun ko to werpa iwe jaku rafen mera nor ar nugu Christ rebe akoban marausefen murin kiits ekki vitsuan marau ngeri erafanson sibue etegita o tufegen meir non gutu pues sibue juri atsawon non negin asabuan iei usun sibue nawafegen me atsawon fanson medicine. Amen. Iwe irawe wen Amen. nupure we iris avero. Puraja kasise non pun met si Ioteki. Abu, Nge raja ko di pun. ever. Eo purvi dore por oraji Ioteki. Sibu yatek faren en pun moror. Ida. Esor bet si pucheri Ioteki sacha ko di verisin. Eo fancho ni usefen. When Si siradon si bab kurap fagani. our ifa yatek ngeri gits mi barau. That's right. Ever. Ida wata paipera igera ijek odun feature nu porach mara. Nge savera nothing we can do. Ennet. Nu porach mara. Ida odu rakasakasen mara bi or rejira odu nache giek. Sibu nugu got sibu de oro susarach tibis bebe de sab ebra bero non tibis. That's it. When Sibu chiro be sibu Ioteki. when puparira ira noboten a chibuyatek pues sibuyateki gaibo ebo firata ebo pung an firata igaibo ewe vitibis ewe poreba Ah, or reba morar bubero. Oh, that's ebo right. igaibo firata Jesus igaibo firata iwe ejok tori de sabun amuch Amuch. Ewa session mara ito those that's it. iwe often was a decision Always. Always. Decision. iwe often ira weran achiyateki fegenigit Nu porach mara. ira Mira. Nge se pachero betsi bue no berari be Ioteki. Bue kapase bue por sharing testimony. Nu burera I was adopted mother and passed away. Nge she became a Christian, joined our Seventh Day Adventist Church. Iwe our mero iwe me wachu fuen remero iwe Bisa butuar ke bukan ikabo ke fasun mereka ke bujak
Me bachi aguri. O sora ren no poraru bero I dei we a ore we paros purve morowi ka diri ki gang. Iwe waru gu bo se pachoro no de se bo Ioteki. You are re arabasik ke ko de paragang non kich achipuri chao de arabasa che sapra achipun son dirir. Ngau aja re bo. Iwe ke bo Iotek ora be me da bo jeri apuse no rebi. Ever. Ngak be jeri ke so rebe se ben da fandisi we bo ibu so rebe se paror be chipu chi sa ji Iotek age ach mo ora peyas iwe se pachero be chipu Ioteki be nu se veron pura airajak betara se beveri iwe se parera bo se chuf seven murira fisuren getiuren igeurugetrer era erek pura kara jak tradition se chororo bodan ajak no bodu gi chon mi bara ngerelachi bo Ioteki arabasach ko rafen mero obusoro yeran bicher osojik reisa koregi ese bachoror e sorvetsi bo Ioteki chiwen e sorachi bo ra sor ko mi bara no se chororo bodan Iwe ke bo jet ke bo beseigeri ichio mejeran bet. Pue resap egi bo bichen na bot achi bo Ioteki arabasach ko raver fen mero meibu si bo ben bis yer purga bi por bis se bekewe meide ra sa bo senei ide wo jin grandmother I really love them so much I miss them wa miss wa posidir ngesa poi posidir wo pure Ioteki pure pue kurao bara aferi we said and go to dirachik betare e kiramunon marawi re purire kyo be sebe no purar mara ngabi afara ngeri re kabasen go iri bi baptize iri be do Jesus Christ Amen. iwe medwi se jangeri ko tikere puchak Ioteki pue wa ere sebe morar pu bero wa ke pue si pue Ioteki pusi pue chu fe sapora no parati sin go Amen. ngo se pachu chak Ioteki sebe iwe abero be ire metaro da chuen ese cheror pusi pue Ioteki si pue doger Si bo kegir. Era par si bo chu fe recha va se feri ewe arabase bero ngabe re se pororo bodan pusi fe chak par se va ref Ever. se fen nganere go I mean we are just waiting preparing our knives and others for the soon coming of Jesus Christ no burachi bo juri atowach ko irodu sa pa wow mare di god we sa ju fo no sa poron ngachi bo Ioteki rafer mero obusora se chero no bodan si bo fe chak Ioteki gits bi bara we should make choice to actually the right choice of putting firata miach ko ta wajin si bo fe tan nor pusi porbe Ever. chufagan matawach ke rako Ever. giri so god Giri so. Iwe wokisin non charagon maruaru. Wokisin ew. Torurugat. We wen pue met wokisin affatagari gits. Chan pide Chan egon maruaru. Ew ngeri urugat. Chan egon maruaru ew ngeri urugat. ewe repwe kesap she's already no kojan kayo osap norinen o non neru kebi obo nugu got nge obo pan nugu we mior chamon room nori ban sebe ubo feina o abana da neri ebi usap urel kebi e era esap enet murire ubo feina o amana da neri ebi ubo pan ni safari do o age kebi po ubo nom re po yagang ubo nom ye ebi ubo pan nom Freger nom. Amen. 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 Iwe eran wogisin. Eran nubuen eborewar. Ebue kokorigit sibue nomren. Iwe ifa Nebo buten na era kesap usuk-usuk. Kesap usuk-usuk. Kesap norinen. Kesap pos. Kesap pacheri Ioteki bebe Nusuan ever. Kesap chuan Ioteki. Cheveri. Pues si safe no abana terra ready feritach. Puri gewe iara no we atto rako. Iwe si pora jojo ti goreri go te pari si si pono no re. Atto rako no re ko ta abana feritach. Amen. Kewe mi doi anwardo. Iwe ge e wogisiri mi pan
mi pat porausing edi en rera ifa kiits mi fetantarang. Kiits mi fetaren gotnang. Murirat atsmero. Oh. Woga sidi mi pa porausing edi yeah. Pwede poro sa wala. Abira porausing edi pun ifa Wogi sila sa poro sa wala. Pwede ko i-reflectarang. Sap wan ngeng ejak porausing edi pwe era if I go and prepare a place for you, I will come again. Fasing edi era porausun ifa ats feitarang we wen pwe perfecto iwe eto figuruguta. Ese feito fan even son Gerard. Oh, ja, we poro sa wala. Wun. When ese to yoga ese fetanto fan Cheran. Gerard. Maybe. John Ngang I korefiti. korefit. Yeah. Ese orarvas. Rasyo kuribisa chud nomnor pun. Irmi chun jok nom napun. Yeah, that's right. Eke jok ma Rafra rafen kom. no. Yeah. Maybe kirisyo. Iwe ifa me teigan pan ma chamang arvasei re ifa re nuku purirmi fetantarang Nupochika wa avero. nu pere avera iwe ipo pan mo ifa oporausa och pat porause nu buen ai chuen severit iwe mi war even fefirekewe emaro iwe ai wagan etti kokon non uttawe ai kan jognenetai iwe ra ifa planiri do ko ra ai pu pok wan ewe iris pu Oh, buwan na ai bundagri igara He just iwe ir medicine regura ngagu jog segura you out in the ifa nge isesire ya are met potai segura yuge ira chok ma para griso we wen pue metara regura naman mi ifa mi pat kaur mererewe charcoal me. Mi basa puri ke avere gura. Gura sa kurwe. Ge se sorbe circura puri dara regura ke arvas regura ran mero. Sedan he can work miracles. Mi dura ora maravan. Pusi puara ita guru reu vivero ge esa puri pues. Sedan mi dura vi ora sa kunigiri. Esa arvas. Ese chuer or metat sibwe Ioteki sibwe nugu pue mi fetat fein e podera i reir no. Elve se taraga arpu pue. Nesa ida usurbe pai perere. Si boje we preach the word. Afra fara kapasen god budira bete pue ro. Amen. Esa pera arba sa fara pue. E we check kapasen god si bo afra fara. All true the pue pueri. Ida ibe touch but as is por isso fa. Ai jerugo non nedi bi. Meri sir konnet meri sir po paete. Met pai perere. Punagari no parata sabun. Sapure wo siruet. Ida biere parata sapure wo siruet betere. Wo siruet. Wo siruet. Grace be with you. Era a feyet jamen mi en are puk. Ora pan feyet chakko wir orong ngeri e kapasen parata o siri. Ngeri binevi magnori pu pure e o fansora. Arab era kive touch medicine repore visite. We were pu e o kapase pu chaka tora. Pun si se puara to e kapase pu toru irarbas. Amen.
Puri metoj akaro fan so sapro metoj. May all the truth upon you. Sur bar betri isya farfara nori puri. Amen, amen. Pur ye wannet. Setar bicho por sugar mas. O kapo chaki Ioteki. Ekko armas rafen mero. Esa pura era truth. Era net was ser bue. Armas rabero raja ko dudio fan so den sisi se puri se fan. Ese pachiro robote si bue Ioteki. Nge me tipue ifa me tipue ready arabasei ika bun you afen ready reda you rapajok ifa muchen ibu Ioteki eko bibaro me tipue ready Ewin met si before si bujak ba kewe Ioteki. Ioteki färdig Ferider. Purre boi di baru sucak ba kic verisin. Ewa. Nabugeri kic rut resa parma sa resa boi da kewe kara rese reri arpa sugera kabasen god. Iwe what can we do? E kabasen god sa boi beto si boi si warra sar ro si bujak atora. E babu sucak ere gun mi feragang. Iwe ro boi chari wo kisin e nesen nori purin. Ike apo emere se boi di merugu boi si boi si chori Ioteki. Nguru koirme mero apu sin no boi era arpa no ne diban. Si se bapu si reri peruera kabasi si kese rugu Ioteki. amen Purbe eu korara nu pun murid mero. Si bapu sin si rebe taj meri si rewen enet. Ya ci bukan pinsir arpa sat. I jawadur repor orong eri me yarare ari sakur kabasi si repradiri jio. Pur se pachiror me si bujak atora. Resever oro vete che apu sin no rerar jois. mi parnobot atsi bue dibun Caesars ejok förfuri vet si bue tufisred Yes. fad son medicine ejok kukutab John den sadriwa iwe ifa ejok kukutab si bue förri si bue tufisren ejok kukutab si bue paparen ejok kukutab sisap urenini rerewe vi John Komngerikits sisap uren maun Obusora mi bar pu betal kara obusora breaking. Ngasi se rap we fete sa pre pa ora kiram we. esa burage rerach ifa pun negeri pun iga pun non naman ikasa maraute yuira sibura kara side nge mi wore ke fanso sibue ifa sibue itai rununga setare bure okufa gisitu e pura pure kiditu iyo si ses mi jok I jora at jora nis. I jore dinnis Yes. irajok metara ira re nge esa prerach sibue ifa juri sosot esa prerach sibue juri riafu esa prera ngeren awewe igai masifetan wan Iran itai rurun setare bore cepeti kicu meikan Puri dau surar bojen. itai rurun bore cepeti kicu iwe sises mijok förförig kicaci bue Obusora piper rap we si se rap we obusora sa pre agency. Nge piper rap we nu bon pure si se piper se rap we petok soruk sat we petok sap ria fe we res pusi se rap. Ike ke pata pata buri ke bu warre o rapes iwe ke rap ngeru puracha no ria fe ike sasat iwe ra dori si se pa pusi ra si swar be si dori iwe kabas ra achi bukutta kiram ne di per arbas char bue papa di chara kabas no that's not our job met we sa si bojaga to ra kabas
ngeras bukta kiramun non neti berarabas barabasat ya pusin nom re ogin mi fre pusirang neti ber ngisi bocaka toura si bocaka toura pun time is consuming. I mean time is running out. We have to really tell the truth. Okay. Kare we fansun we touch medicine e popo dan non. Saigo pue ram time. Ren ewe poraus and ijo. Kesa bisa kebuban mo saigo ri de besegeri murin ka ngerir saigon ach aber ngerir. Pun ousarauri puri separor betsibo parosa merugun wasisen ewe net seri paipen. Ike orre poputagit, ike orre sapapaiti ngebebet kawasan got, that's it. Sipufiti. Iwe outsiachak rebusiri, pui separor betsipacher kar Ioteki. Inawo ike sapositir ngebe sipufiti. Torivari, sipopos sipue dorir bebet. Nge sisis parangin mi freposia comfortiri egi seposia kila muide tibach. Inawo ike sato ge atoyachke nge sisabach esechak orchiona ote sipue Ioteki. Pusipue chak Ioteki ren gijbi bara. Pusipua jojo fagan aruguru fagan narwa sawar pun saporan sipua tori ju seferi atoyachke we. Kebe sipue feri Iotek kod ke parisi purirawo ike arwase ke orakom. Ngayon par Joseph F. Noroma Saporan. You know Jesus Christ ke bari ke pura wara chufer po good news eri ke both side. Amen. Eko irabero me ke po bi bara very fanso. Pura to si bawo sisiri the reality me do said yere po bara me yere sab bara. Ira fidata binga. Ira fidata binga. Ira po tanu pura chmara chiwer bi kijbe bara si fot met ewenet e fot non mara wacho kabas. Amen. Isi Ioteki feritara masatskara. Ikere sepan we with you surat outsian at ben meroige e choice at mara isi pube Ioteki feriter feritach medicine. Purach mara isi pube make the right choice. Ioteki fit. Isi pube Ioteki feriter yakara ro irvio puta e kapas ke isi pube fete be kapasen god. Ikera puta bet siapa sa. Rabe puta sisis pure se wajer fiti bet sisis apa sa sire kapasen god. Amen. Kiri so jabur. Iwe ikutiwe nights sugunan Bible meren pastor Ifa iwe ye sipure torong non ach Ioteki. Ioteki. Sipure Ioteki. O sebach kot non sibuware do kiri seguruk. Rere fansur ka para ora irigem. Kiri sebura par wesiro. Medurur wisat at satoreo kabas ke sewajak bo pisira emori nediben ekko chor kabasis pura botori ban we di be ekko chon roro pura bo di usrochan e neseri gerai pura risi choratora pusibosen marawari be gutta ensises non marawach verisin puri jagotun fich achmara sibugutto roro ngeriom kabase fi chugich rere kabasato irigich no rifanson ferito sisation shojabur. Amen. 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 Iwe ose iwe mucho rajue program abu obwe figure trend. Amen.